Muraho abakunzi ba Eliona TV, njyewe turi kuvugana nitwa Hirwa Bénie Christella, ndi umunyarwandakazi, mfite imyaka 10, nsengera muri ADEPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndi mwene Singirankabo Boniface na Mbarushimana Jeanne d'Arc. Nishimiye kuba ndi kuvugira kuri Eliona TV. Inshuti zacu z'abarundi zose turazisuhuje. Eliona ni iriba ryiza, ni inshuti zacu n'abandi barundi mwese tuzamenyana, turabakunda. Nk'uko muvyumva rero twagiye tubibasezeranira uno munsi Bénie Hirwa akaba ari nawe agira aduteramishe hano kuri Eliona TV afadikanije no muvyeyi wiwe Evangeliste Boniface. Akanya ni gwawe rero kugira ngo noneho bakuganirire ico bafise ku mitima yabo. Imana ibahezagire. Hari igikorwa cyiza umwaka utaha mu kwezi k'umunani, umukozi w'Imana Bénie arimo arategurirwa cyangwa arimo arategura cyo kugaragaza cyangwa kumurika impano yo kumugaragaro y'ivugabutumwa. Ni igikorwa kizajya kiba ngarukamwaka. Ntekereza ko mu bihugu azakoreramo ibiterane, ntekereza ko n'igihugu cy'u Burundi kirimo, ngira ngo nabyo hari icyo babivugaho. Yego, murakaze. Ikintu navuga ku giterane ndi gufashwamo cyangwa ndi gutegurirwa nkanagitegura, ndasaba abarundi mwese, abantu bose kuzagikurikirana. Harimo talent z'abana nyinshi, nanjye nzabwiriza, tuzatumira abantu benshi, muzabe muhari. Ntekereza ko nanjye nzaba mpari, ndetse na Eliona TV izaba ihari, n'iriba ryiza TV izaba ihari, ndetse n'abandi banyamakuru benshi batandukanye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Ntekereza ko n'abadiaspora nabo Bénie hari abashobora gutumira mu bihugu ku migabane yo kwitandukanye. Yego, bose ndabatumiye, bose abo mu Rwanda, abo muri Amerika, abo muri Kampala, ibihugu byose ndabitumiye. Hazaba icyo mbamenyesha nuko hazaba hari abana bafite talent, hazaba hari ababwirizabutumwa, kuko hazaba hari abantu bakuru, hazaba hari ababwirizabutumwa mukunda, abahanzi mukunda, bose bazaba bahari kugira ngo duhimbaze izina ry'Imana. Ntekereza ko wenda nubwo mwumva ari kera, mu kwezi k'umunani k'umwaka utaha 2024 ntabwo ari kera cyane, kubera ko n'igihe kingana n'umwaka. Ngo rero urumva igikorwa kigiye gutegurwa ari ubwa mbere, ni ngombwa ko gihabwa umwanya uhagije. Niyo mpamvu dusabye inkunga y'amasengesho mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo hatazagira imbogamizi iboneka muri iki gikorwa. Ndagira ngo dufate uyu mwanya by'umwihariko kandi dushimire itangazamakuru ryo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uburyo rishyigikira impano z'abana. Ngira ngo Bénie yagiye anyura ku itangazamakuru, ku binyamakuru byinshi bitandukanye, ngira ngo yagira bimwe ashimira by'umwihariko. Yego, hari bimwe nshimira, nk'iriba ryiza ryatumiye papa, nanjye sinabashije kuboneka ariko nabo ndabashimiye. Nshimiye Isibo TV, nshimiye Authentique, ikiganiro cyitwa Joyful Kids, nshimiye Sinai TV, nshimiye Big Town n'ayandi mateleviziyo menshi nagiyeho. Imana ibahe umugisha. Ntekereza ko zitangazamakuru gusa, kubera ko afite n'abo yita role model cyangwa ababyeyi bamufasha mu buryo bw'umwuka, kugira ngo nabo yagira icyo ababwira, kanakomeza kubashimira. Kandi nawe wumva wifuza kuba wamubera umwe mu babyeyi cyangwa abaterankunga muri muhamagaro, nawe rwose yaguha ikaze, ariko reka banze agira icyo avuga ku role model be. Ndashaka kuvuga ku role model wa mbere twahuye witwa Mignone, Apotre Mignone. Ndamushimira cyane cyane pe, sinzi uko nabivuga. Yambereye umubyeyi mwiza, ntago nzi, ni umubyeyi kuri anniversaire yanjye naraje ankorera anniversaire. Imana imuhe umugisha. Pastor Desire nawe ndamushimira cyane, yampaye impano nziza nayo ntazibagirwa. Abandi baromodo banje hari Apotre Gitwaza, ntago turahura ariko nawe ndizera ko tuzahura, nawe mubwira ko mukunda cyane.
na Apotre Hortense ntago turahura ariko nawe ndizera ko tuzahura. N'abandi baroromodo banjye benshi twahuye nabo ndabashimira. Arakoze cyane, ntekereza ko ni benshi turabashimira ababyeyi ba Rutayisire ndetse abandi bagiye batandukanye bagiye bakorana ibiganiro n'umukozi w'Imana Bénie, ni umugisha ukomeye. Rero ntekereza ko icyifuzo ni icyo, gahunda ni iyo, ntuzabure nanjye nzaba mpari. Turabakengurukiye cyane mukozi w'Imana Boniface, tutibagiye na Bénie Hirwa ku kiganiro cyiza mudushikirije, eka mbere mutumenyesheje integuro novuga idasanzwe muriko murakora, aho muriko mutegura novuga igikorane kidasanzwe kizoba kiremeshejwe na Bénie Hirwa, eka mbere n'abatandukanye mwagiye mutubwira ko bazoba bari muri ico giterane. Imana yo mwijuru bahezagire kandi baho umugisha. Turizeye ko tuzoba turi kumwe dutumirira n'abandi bose kugira ngo noneho bashishikare kubana namwe muri izi nteguro.